o te whatalo whātu le ma whālo whawhonganga le tunu le nei tūla. O le ua maufo le avanoe e talatala noa i ma le sunga e le rifo mai Dr. Semisi Aiono. O lo tala noa i lunga le Zoom o ia le Primary Health Organisation i Whaganui. Talo whalava Semisi i lo sunga le rifo mai ne tai au. Ma nei o mwhaita tala noa i lunga le Zoom. Ioi, mahalo se foi la Zoom af masanga. Mahalo foi fa fonga i le malo le atunu. O mawala vano fa fonga mai ni tai au tala noanga. O vai tu nai failo la e ngal wenga le tai au nei ia fa tai o leo fa vanolo a foi tu la ta noi Semisi o le lei mai ngal wenga ina o fa sin le vai le tal nota to lungo le tio o pisia le wala la fi solo tanga tel fa mai o le covid ioi fa ole o mai o fa mai ai pena malo sia o kilani le matanga ia ai avo o leo a matana wha solo le ngalu o le wha mai i si vanga le atunu. Le vea i mato? Ioi, wa, peu malo si foi o tau, wa, leo sili le awhia i tangata la vea i wha mai i Wellington. Ia, o leo mato talia. Ei. O fon fai mato tui pui e te ena ene wha mai, te uti ngā ene sesi. Ioi, o le mena i whaftai i le arofo o le tua i tom whainga o tangata e whai umalatu tui pui pui e o foi le whaalua whaatolu o whai malbusta wa le ua tatu lole le wha mai whaulo le Omicron e le ila i le tui pui pui e lua ai mawhai o na whea pe a whai tui pui pui e tolu. Lola. Pea mai ngā ruenga i Whaganui nei taimi Dr. Semisi? O le mele wo i ei Whaganui wa matana na tau whiofia tau tonga fuafuaina po elective operations wa le ua o le whaatali mo le o mai o le malosi o le whaamai. Ono masalo e pe toe luva i aso i ona te atule o le ngalu a matele na whaifo pe o le mele na tatu whaalongo nei wa matana whaifo i le au whai i au kilani. Ia. Salo toi titi foi a matan whai fol wha mai i au tau. Le lau tau whi matou tau tonga fuafuaina. Ai wha awanoa ia muenga a waia ia tangata ia le a tau whi mai ono le COVID. E fia ni ICU beds i nā le tau whalemai? Ia mātou e whatau wā pe whatu Samoa tau. E nau le lima ia potu lima moenga le ICU i Whaganui. Ia a whatusa ma Wellington ia masalo po se mea o le sifulu ea Wellington. Ia ICU beds ia o hate e sili aktu fo i PHO ia moenga i hate i lau masalo au tele mautinoa. A tono tūlanga tonu le lena whapolena le malo ina ia te ua to o tele ni se e mamai. Ai mo ni ele no foi tono le ICU ia le tele nta to pot whapene i New Zealand. E sao lava lau sao noang. Ia e whai o le mamafau o tau singa o nai tangata pe a pisia i le COVID. O wai e whai umaia o fupui puia a le au whainga luenga. Ina ia wana i pesia fo i la tau pe pesia fo i a inga o tangata ia mamai. Ia o medo moa masalo po e to alima ia wards le ua whaavanoa o le COVID. Whapitoa mo le COVID, ai mawhawhala ngā ruenga nei teina tau si mai e mawhua mai. O no le tau mwhainga pui pui mo le pesi o le mai. Ia, whaingta. O le tūlanga la e le lea fo le COVID na i autou, e a mai le whasoro ngā solongo tuinga mo tātou tangata Pasifika. O le lei? E whio lolo i nei. I lau whaalongo au te leo maua i al whainu mera o Whaganui na le ua sili le 2% o tangata i Whaganui wa umalato tui pui pui a lua ai o le whaitonga le na mātou alata mai nei o le fits 2% le ua umalato booster le ua umalato tui a tolu ai o lae fia maua ia
ia le au wha ia se lau pasene, a o le se lau pasene ua o mana ia tele, ele i o iei. Sa a tono tūlanga tonu a le nga inga ia le malo, ila ia tau mawhai e au sia ta tau le iwa 10% le whaingo tuinga i New Zealand atoa. An o le mo onga le malo na iei, ana e sili atu le iwa 5% ua mana ia tele. Ono le tau whinga o le pesi o le mai. Ai langai, ia len tatou sila nei i protest ia na tupu i Wellington e. Tangata ia te i le tui pui. Leana me whaila lak protest i Wellington i luma o le palemene. Ia, lai whiololo ana i tangata na ele i whaalongo i le lapata inga ele ustai. Ia, o le whaingtae ele o lātou e tinga aina i lātou. Ngā ioinga le wa whai, e mo ia e pesia lātou ai o tangata mātutua, o pepe laiti, o whawhine o lai maitanga. Ia ma tangata lai maua isi mai pe o le maisuka, o le maisela. O tangata lai maua isi mai le la tinga aina nei pe a la vea il wha mai nei. O le asa o mawhawhau ia o tau rifo mai ma tini tausi mai ma pe a tau sila mai le mele na tupu i tangata i ele tali tonu i se wha mai. O whanonoa o wai i pe on ta watu e mo ia e ila toa ia e te ena ia le whai o le tui pui. Ai, o lai wala na malosi lato whinaue i te ena tui pui. Ona o le o whaseseina i tala ia whaavea i lungo le internet, i lungo social media, whaseseina i meia sa ulungo le Facebook, i te lela ia tala whasese po misinformation i o tai e sea nai tangata nei. Ai, whaingtala na tue fo i mai tangata na i le lalulangi le tau te ia. Pea whaseina la tau tonunga. E sa o le leia o le vaenga te le ana le o tau tonu i tau na whai fo se ngā duenga ale malo ia matato uma. Ina ia whai se awala e ma whai ai o na toe a malamalama tangata ia i le winga tonu a me e tutupu nei. A warungo le tio lau sunga le foma i Semisi. E tau mo whai le ngā duenga e a mai scientist e malamalama i tūlanga o masingase e mai a mātou ia tangata mai i le American Institute of Medical Research. Tata nole le whaingo mene o tui ma le awhianga o tangata ia ma le sefe foi pol saunga le mō tui. Ia o pol kalame umana na whai ia ma le au tausi mai fui nei Wellington ia lawala tau ma mo Pacific Health Services. Ia le peita i na ua ai atu tangata ia na te te i lumol palemene. Ia i mo tatu tangata Pasifika. Taro whai. Ia foi tatu tangata la ua. O tai e sea, o tai se nei i tala e whaavea. Ai malo la wal ngā luenga a lau sunga mal tau whai ngā luenga. I tau mwhai whaasala lau ia tala ua ia se wha maoninga. Ia taita inal tātou tau mwhainga i ngā luenga Semisi. E a foi o le lea se awhianga o tangata mai le mandate, mai isolation, i lau sila i nai au tau i Whaganui. E tau lewa aian, e tau le telen tangata whapena i nei, e mo ia e whaima whiwa ai malatou saingi fo ia i le awala ai whaale tele. Ele i loala i nei ia se mea tupu pei o Kalestete ma o Kilani ia mai nai Wellington i le tumu o tangata whapea. O le lei. O leo a mata on tatala le malo ia border restriction o tae o neina mata le noa i male whaipule nei mana o a fo Barbara Edmonds. Ia mata tanole nisi o fofanga fo le malo i pene ele talanga o borders leo a mata on toi tatala ia mwhaina o mai tātou. Ia tonu a tatala lo te o Samoa la mo fu se amano te malanga i Samoa whaisina malo ronga a Semisi. E mana ia mo tātou tangata a whainto e fso tai ma whe malanga.
e sa o la walau sa noanga e lo sung. E lo te whalongo nei tai au, ua iei community case mua i Samoa. Ia. O no winga wa mata fo ina na whea vea ele mai a le me te whaftai ei o la ua whiololo fo il pasena o tangata i Samoa o lo ua umana whaila tui pui uma e tolu. Sa a tonu me tonu ana o le ota pena fo ia tangata. Ia ai mo i o le la te tala. Ala ye ma le tutu unga tau ona e malanga atu o mana whai o tui, wha maunianga whai o tui. E tau wai lai la to ele whai li tui teimi nei. Ia tau ma whai e to e tafa le fina ngalo ai o whai tui wai le mwhai na malanga. Sao la walau sao noanga. Tau ana to angatata wha umala to tui toru. Ina ia mwhai ona wha malanga. O le tūlanga i mo foile le whai mo fia o na maua ia o nanga i nei Wellington e ala tō. A whai ai maua oe, e ma whai e mo o nanga e fsoswane i a tātou, e whaatau ngō mea tau mawha, i a po ala sisi me te mo mia. O lo o ieringa ruenga le MST, sa whaatana no fo i Paul Kalame nei le spule o le Regional Commissioner i tūlanga lea. E fōringa mai o lo tele ai awa noa mō tātangata a ina ia oe whai siaki ma longo pēr whapeo whaamaunia o ele ua maua le whaama. E sao lava. E tā wai le mawhai ona tātou whaongai a wala ia watu umai e fsoswani mo a inga ia mo mia ia le isolation il fale. O la ia telefoni, numero telefoni im whaina whafsotai mo se fsoswani. Ia ai o whaine i ngalo a mo mea lau fo mai e mawhaina so tai lau GP mawhaina telefoni mawhaia ia tal noanga i lunga telefoni pe a whai e mo mea ni vai po ni whala au wa le e mo ia le wo mai al wha mai ai e mo mea fo ia le tau mawhai wha wau pe ia tonga whitinga o mai maasani pe o le mai suka o toto maulunga o le mai fatu ia wane i misi whala au au foi nei misi siaki au foi nei misi ia isi tui pui au le wala no mai le flu o nei tau sanga influenza le foi tato influenza o to ti amata na faia na o fa tui pui mo tato tangata mo le pui mai le influenza wa le umai mai masan ile talu mai le lua filu se fudu ina o loka tato a tono le sina moli mausa ye o fai tia tangata ua lave vea i le fulu wa foi ua loka o le feo ai tangata o le mai tangata mai Europa le ma saino mai le fulu ia tātou e sa o la walau sa noa o tasina i tū le lei o le lockdown o le PSI o wha mai wha pia ia o le la te tala i tātou feo inga maasan ia o tui titi foi te tala mai ia le fulu mai si wha mai maasan o le mele mate ilo i tonu lava i nei laumua. E ia maliu whai i nei laumua. E pei o ina lena mauaina i stangata i le whaamai. Ia o mea langa i lafi o aitangata i whalawela whapea. Ia au isi lai mai le fo le virusi ia ma pisi i manisi. Sa o la walau sa nonga. E ngalongo fia i taimi o mawhatianga ia wala e tauna tātou whaonga e pui e tātou tangata. Pui e tangata o lo soifua. Sa o lava e tau awane i ngalo so se taimi. Ia whaingo o masks ia mal tausingo le vā. Ine awane i pēsia ia i sil whaamai. Na o tūlanga nā le iai. O foi o tatou tangata i nai i to lale se a fai o tangata Samoa mal Pasifika i nai i Whaganui nei taimi Semisi le stala auto. O tele i loa le whai numera e le ititia i le a whai o Pasifika i nei. Au tele i loa le whai numera whapitoa o tangata. A o ngase nai whai e tau tonga e lau sunga i nai o iaini tatonga ta Pasifika o atu i tonu o whalmai. Ioi, e whai ama o mai pe a ngase. A o le vai aso nei sa pena o tolu tangata COVID i nai tonu o whalmai. To lua o tangata na
na to no o mai ona o salato mai tinga ina o fiata auto. Oh. If I foresee for emergencies, I su e aku o laua ua positive le o maua le COVID. Yeah. Ai alai esele mai lai o mai ai a ua tau fai la vea o mai le COVID toi la vea ilisi mai pe o le pitonga au po se si mea na mo mia ile le tau fia. Alana na o mai la so to na e pola so saia il to lua la o te el fale. Na siaki la pe no fai la to tui. O te lei loa Ava pe o mena fai mo siaki mo. Ele o fai loa ele o fai loa wa lai o le silsila o le vainga o le information na tangata ia ele mawhai ona whai loa I sesi pe a musu e whai loa. Ole mele na tupu nei I Wellington e tartar no foi mato. Po le ale la ngono le fo mai pe al watu nei sesi e watu sesi le na process e watu le foi si tui. Ioi. Feng tae e pe sili pe ale loa. Wai. O wane I whaapitoi al whainga o lato mai. Ai, te ol me ta ol whainga o mai, ai, o wane I whaise whaamasinonga al fo mai, po tentau si mai. I mea le mai sa whai, pe le whai. Pe na le mātou fo I whaatangata, pe ta te alofa I nei fo mai, le la avatu ne tangata le na ru protest. Ai avatu to tanga ingal fo mai tong fiti ala di whaise tui. Ia, pe sili le wane I loa. Ole te no vai le tanoanga ma le tene tau si mai, o le tamatu si mai ICU I Engalani. Na saulunga o le tala whanua. Pe se fulu tolu ia muenga I latu ICU, pe se fulu lua o mai umana ai, o tangata tinga ina, ai le I whea latu tui pui pui. Ai na fsili ia le tangata le whea le tanoanga. O la le mena pito o tia I aila na loto le taimina na tausi ai mai na e toa I le COVID. Ai le I whea latu tui pui pui, ai whai mai o le mena whanoa noa. O le taimi wa tinga ai na le mai, ai toe lili watu le mai le tausi mai whai mai. E ma whaila na whaisau tui pui pui le taimi nei. Ia a wa tuai, wa malewa noa. La wa to le ICU, wa la te taimi le no pe maliu pe soifua pe manuia tonga fitinga pe le ai a wa tuai a tonu tai tu sai fi wa no alanga to mai faule va ai lo mai faule va a sa la fala sa no a wa lo tau sa nga tong fai e faule va o New Zealand e pui tato mai le nei fa mai ia e a tonu na e silofia e le research le na fai e a fo ila lo I kala estete mo le impact o le COVID I tangata Māori ma Pasifika. O lea la o le vai aso nei leo te mau atu o lai e whai ele li poti le fo imtanga luenga o soifo maloloina. A le vai aso le asau le aso lua e tala noa ia uma le tai o le vaenga le na whai ele susuenga. I le tato le tione e whaamatala le tūlanga o le li poti. Mana se vai po le tonu se afiang o la sa o esi sila le tūlanga atonu e vai po le mena tu ina fai tu nei Māori ia mala afiang o tato le whanga solonga mai priorities atonu le si mena e vava I la to e sa lava lo sa no na feng ta lava tom fai e fai ia tui pui pui a Māori Pacific ia pe o la to sa tau muli ai il pasene o tangata o mana fai la to tui ai a o la ile il fai to pasene o tangata o ta fiel falmai ia o maulunga pito maulunga ia Māori Pacific ia a o foi la tangata o pe ava ai I cases I tua e luas fulu 5% o tangata o ta fiel falmai o tangata Māori e tolos fulu 5% o tangata o ta fiel falmai o tangata Pacific ia mole atu no ato Maulunga pe fo tato pasene I the population ato tangata o fa sa le ia o le pito to tele tato ma Māori pe po o fa mau ele a fo ia
tanga luenga so fo malolo ina mfana ma ia fa yo la to ye pesene ye le fa se tui ma ne pa ilo fo le wai a to me so so ni fo ye la to ye le fa se tui a to no fa ni tui ye le mo wala to tu langa le sao ol ma faina na so umala to tui e tolu ole si so so ni telena la fa iti ila fa yo tangata Pasifika matangata maoli taofia. Ale si vanga ono o Pasifika ma maoli to tele tangata o lai mauai I mai pei o le mai suka. Ia. O totu maulunga. Ole over o le mafortino. O mai fatu. Ia ole si o wala na e vai ele te enga o le virusi nei. Ia. Vai le immune system. Vai le pui ngol tino e te ena I le virusi. O le asa fa sa mo le immune system fa mo le lava Semisi. O le asa fa mtalanga. O tal noanga talwai. Ta fa pepe o le sistema immuna. Au ke le lo pe ese si o pue. Au le ngalwenga na tamai cells il tino. Wa tatu tino tumo I tamai cells. E la tamai cells e fai la tonga luenga fewa il tino ma tape virusi pe o mai. Siama me fa pena. Siama virusi. Ia o foi I canesa po cancers e tape foi I cells nei ia cancers pe atupu mai. Ia a vai la ia le sistema imuna nei ia o fengofia ina o mai ia le fa mai tono il tino. Ia le tano ia e fo tano sa ma to foi tano le kati siao mo me a fo if so ni kutongo fitia ia kanisa o le blood system a o le masina fo e fatala no e fo I masisui mai le American Institute of Medical Research le mata upu tonu ale o le immune system no fai o te mna fatala no mata upu e malama po le tonu ale wing o le immune system a o anime tauna fai tanga soifua e malusi ele na immune system te to ima ta pe msiama ia malo ola se tali mai ale asi ola ta pena ila to il scientist ila e ngafa ma faingo su engal immune system ola la sa uni bai batal no le ile vai sona on masina fo le masina fo vo ele fa ilonga le immune system la langi e ale le te ile fa le so fa pito mo me ia fa pe na o fika nga ele por kalame nei a tono le a nga tele ia nei su nga mo tatou tangata ma tangata lau tele o le te a tono na fo I mo o to fam talanga le tele o si officer o company o nga luenga o fa ti tangata fa nga luenga o su nga luenga ona o isolate o mo fa mai o la ve el to fal mai ole wa matana la ve matou ai le tele salu o toi lova ia so o mai le ngalu nei o fa mai ale o mele o mai wa matana pe mo o full fa pasene anga I los full pasene o tangata o fainga luenga I wa matana na la ve el fa mai I tingana na faila tu tui pui ai mafai ana pu eia ai po ale me faftai a pu eia e pese fulu ai le ave il sisi il ICU ai tinga I le tele e mfaina malo lo il fale ma isolate si malo si o mato officer sa foi le mato musical chair a umana isolate lesi ya te mai ai vatu le su isolate lesi o le o le fa so ale la che te di la via foi a tonu te di lopo e la via o le covid pedi ai le te tu sala taua che lei lo la temi te la via ai salo e si temi ai te lo si e pese e mama pese flu le songo fo mai le te lo na fo te PCL ai sia ngalwenga na lumuna nei ai mane ne avano mo le tu fa tai fa no fo lo time tata no me siri le wa ngal technology le um faina ta fe va ai fa pena fo le mai mo o le atunu ilunga o le YouTube ma le Facebook
whai tanoanga whapil te milumanai, ai mane foi pe mai sau whautuanga mō tato atinu I tūlanga ili waingo la tō aso I fō maluluina. Whaftai lava mo le Whaganui lau sunga masanga ma lau whainga reng. Naona whamalosi au tato atunu, tau si pēr tū la whono. Tau whai uma a whai ele I whai alau tui lona tōlu po lo booster, whai le booster. Tau si le whainga o mask. Tau si le tau singa le vā. Tau si umai ia whatonunga ina ia puipuia ia oe malau ainga. Ia o le si tau si lau immune system po lau tau si le maalosi o lau tino. Ia o wane ingalo ia o whala au maasani, o wane ingalo au siaki mau tui puipui. Ia o le si o tau singa o lau immune system po lau sistema imuna. Ia tau mafa le lei, whala au aina, ia lava le vai, ia inu, whaisina u savali ia so uma. Ia lava lau moe, lava lau malolo. Ia. Nao nai whautuanga nai tatou au whafunga. Ia manuia lava tae au. Whaftai tele a Semisi molo amanoa tanoa fo nei tae au. Ia manuia fo inga ruenga lo whea ngai mo lau sunga nei a se whamia fo I le ainga. Ia manu whalo. Whaftai lava, whamia lau sunga masanga malai. Ia, whasi fo. Ia tatou polkalame na, whawhonganga le tino mo fo I le amanoa ma Dr. Semisi o le fo mai tipi o le surgeon. O lo ngā lua le Primary Health Organisation I Whaganui. Ia nā mo le amanoa taltanoa ni tae au tūlanga o ila tō le ngai whamai. Ia ma fōwhanga mlani. Ia fo I sila fia ma le sila. E fso soani mai tatou polkalame whai ni mo nei aso.